Beelaan indeessitanii. Sito beekan nas beekan. Ashaamar kafuuni daawwataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kodhaa isinillee bakka jirtanitti nagaan keessanii yaa baay'atu. Egaa daawwataa fi hordoftoota keenya akkuma agartanii raajuu dhugaa rabbii rukuchisuu hin qabu tureeyyuu garuu akka isa rukuchisuu kan nagodhe isumatu naga faaffee jechuun waa baay'ee dubbatee sinitti illee himeen jira. Bakka jiraamtee akka waan nama sosodaachisu tokko akkas natti ta'ee tureeyyuu illikii na qabsiisee ani immoo illikii hin jaalladhu bakka namni illikii na qabsiisna waan sana godhu malee dubatti deebuu hin barbaadu. Amma garuu dhiifamas gaafachuu ni barbaada jechuun akka kanaan booda innis kanaan booda akka illikii keessa akkan seenu akka nan goone wal qarqaarree yoo danda'ame namicha kana mana kanaa baasu yoo danda'ame immoo innumtillee mana kanaa ba'uudha malee ani sarratti waan akkanaa kana yaadu inni anarratti waan tan yaaduun gaarii miti jedhetan yaada nu lamaan walii galuu baannaan dubbiin gara itti deemtusanillee siniif galeetan abdii qaba kanaafuu raajuu bira dhaqee wakiin immoo isa waamitan kan kalee akkas godhe situ akka ani akkana godhu na gochise malee waa biraa miti jechuun akka uffata namichaallee kan fide anuma kan bidilibsillee siif kenne anuma garuu ani armiti yelletee taatee namtichillee ta'ee waan asaatii bahuu keetii waa tokko waan dubbatan tokkollee hin jiru garuu akkaati naasamartee as dhuftee raftuufanii jedhetan himaa fi hundaafuu sinillee dhiifama naaf godhaadha akkana gochuu hin qabu ture garuu akkana godhu na gochisiise isumatu na sosodaachise sin ajjeesaa sin dhiisu bakka waa baay'ee naan jedhe kanaafani illikiin na qabee daawwataa fi hordoftoota keenya hanga sagantaa keenya nu hordofan affeera. Namticha asiin deemtoo? Gooftaa namticha mitaan gaaddiseedha. Duuba maal barbaadda? Kottume. Hai kottume. Ayyee na tumsiisla. Laasin tumsisu kottu waan simuuti dhufte. Qalladaa jirta moo kottu? Namticha irraa maal godhamte anaaf namticha homo walii gallee beekna. Ati mallee asuma natiif taphaa kana gaddise. Maal balleesseen gana maa sodaatte ta'uu ol seenin. Seentu? Isaan seena. Man. Eewa har'a mormara raabuutu deemta. Mormara raabuutu deemta moo? Antika. Ani kanas waameef waa biraaf osoo hin taane tokko dhiifama si gaafachuuf yan. Dhiifama na gaafachuudhaaf. Gaaddisa ifirraa haada mormara dhawatu deemtuma. Shansharatee jechuudha. Ogguu hoshina deemtus naan deema. Ogguu gartee alawaatus wanti seentus gabbaatus ol seentus firraa akkasuma naan deema. Maaliif jechuudha. Maal taateti? Ammas lolaa jirta raajuu. Xiqqumata kan qaanfatu miti. Qoyaati waan naan jetti ni dagatte. Maaliin siin jedhe? Fooqii kanarraa hin achi si darba. Oonan si ajjeesuu baadhe. Oo mana kanaa ba'e immoo oonan si argachuu baadhe. Waa meeqanatti zaataan turre? Indee. Saniifuu? Ani raajuu ani akkaati mana kanaa baatuufanii waan meeqa waan hin taane godhisin dhee ofii kiyyaafis waan hin taane keessa seenaa jira malee mee waa biraa maalan balleessan? Indee? Waa biroo akka hin balleessine. Kanaafuu maaliif na sodaachista? Shaaxeera habiibi akkasiimi gaarii goote. Kanaafuu gaarii goote meedaaliyaan si badhaasa akkasiimi. Raajuu qalliirra jiran. Ammas tana waan taane keessa akkan seenu nan godhinaan indee maal jechuudha sin jammarii. Amma duraanuu nan galle namni gabaabaa guyyaatti guutorbatu marii jette Oromoon guyyaatti guutorbatu marii guyyaatti. Obbo Soddamaayyuu atuman. Wanni isin jeef maali? Maaliif jette jii? Jalqabarra maaliif jette jii? Wanni isin jeef maali seete? Ana gowwaadha malee ati haqila. Achi na baaftee balaa irraas tana dhaabde suma. Bikkaanan farshaarra dhiisuufis tafuutee balaa irratti kan dhaabbadhee buru na goote tasbana godhu jirtu suma. Si galee? Raajuu laal na dhaansisaa jirtaa. Sababii keetiin miidhamaa jira maal jettee waa meeqanaan jechaa jirti. Akkasiimi na shukkumu jirta akkasii miti. Bikkana dhaanantee na shukkumu jirta akkasii. Raajuu ati dhaanamuu qabda mana kana kottuti ati dhaanamuu qabdaan jedhee afaan kiyya ba'ee. Ati waan taami gaafaan nama diraadhaa eegeen nama ho'isuun faayidaan qaba. Waan tan ani maamma kanatti maammaksinaan maammakina haayi. Sumaa godhu jira. Maal jechuudha? Indee foo fayyaan qabdaati indee. Nalagee. Qoyaati waan ani akkanan siinee waan meeqa keessa kan seenaa jiru kun sitti mul'achaa hin jiruusi indee. Maal keessa seenee jirte gaachuu? Namicha kana keessa namicha kana wajjin uume bakka xorinnata hin taane keessa seenee jira sababii keetiin. Anna dhage amma shakkiin tiyya guddoon jechuudha. Ummaan ta'e nama gaarii akka taate na harkutti hin jira. Maal jette? Siifi qaallichuu waliin galtaniiti. Hogguu na biratti wal loltan.
Uguchaa tanammoo wal taatan. Waan hin dhageenye seen. Maal dhageesset? Mee maal ma dhageessemet? Tamam gaariidha. Itti fufa. ማይንን እንዴ itti fufa. ጤነኛ አይደለም እንዴ ሰውየው? እኔ ከሰውየው ጋር ሆኜ አውርተኝ ካየክ እኔ ሳወራ ካየከኝ ስላንተ እንዴት እንደምትወጣ በምን መንገድ ላወጣው ይችላል ብዬ ነው እንጂ ማወራው ሲጀመር እኔ ሌላ ተንኮል ላንተ የማይሆን ነገር ከሰውየው ጋር አውርቼም አላውቅም። ፈያን ቀብዷት ሲጀመር እኔ ካንቺ አፍማ አሁን ሲያስበው ምንም ጥሩ ነገር እንደሌለ እየገባኝ ነው። ከተንኮል ውጭ ምንም እኔ እንዴት እንደሚታጠፊ እየፈለግሽ ብቻ ነው። ተረዳሽ? ራጁ ከልብ ነው እያወራህ ያለው ግን? አይ ከልብ አይደለም ከወዴ ነው። አዎ ይሄማ ከወዴ ነው እንጂ ከልብ አይመስለኝም ሲጀመር። ከልቤ ሳይሆን ከወዴ ነው አይደለም? ከጭንቅላት ሳይሆን ከእግሬ ነው። ወለ ጉዲነት በይ ሰውየው አንተ የምትኖርበት ቤት የሚጠጣ ነገር አለ እንዴ? በጣም ባንቺ እያዘንኩ። ቆይ እሺ እኔ ምን አጠፋሁኝ? ኧረ ተው እንዴ ልታሳብዱኝ ነው እንዴ? ልታሳብዱኝ? አንቺ ምን ለምን ብለሽ ነው የምታብጂው? እብደት የሚባል ነገር ታውቂያለሽ? ቆይ ራጁ አሁንም ስለኔ አንቺ እየተጨነሽ አይደለም ያልከኝ ነው? አይ እንደዛ አይደለም። እና እሺ ምንድነው ታዲያ ምንድነው የምታወራው? አኒ በላዳር ዳበደ ብሏ አቲሞ ዲበታ ከውጭ ጅርቴ ጉያ ተኮበር ኮፎ ተናስርቲ ኮፎ ተናስረው ወሰሃይ ቀሚሳ ተናስርቲ ሹሩፍካይ ስራይ ሚጫናን ጌቴ ጋሪ ደጎቴ ራጁ እቶ ቤክቱ አከነመ ሂም ቤክኒ ታይን እንዴ ቆይ ማልታ አጅርታት እሺ አማን ውጩ ከከነ ስራ ፍሌቶን ልቀ ማርሜንት የዋርግት አርጉሽን ነው አገውሽን ነው ማንጀት አከተናሊ ትንጅሬ በር ኮፎ ተከቲ ዳሚ ታሚን ሴኒ አከሰኒ ገሩ አከሰና ኦሶ ዲምቴ ገኒ ባታ ሁሉ ባታ ኦሶ ዲምቴ በከጅርቱ ጩን ትናፊ ዲጋሪ ትሪ አከምንተን ፍዳት ማልታ አጅርታ እንዴ መለከና ባንጅራን ሜ አን ጉያ ተኮ መለከና ገሪ ቤቤካ ላ አቲ አመና ሀና ባንጅርቱ ራጁን ገሩ መና ከይሰ በሸና ጅራ አቲ ገሩ መን መከይሰ ጨል ጀቴ ታው ጅርታ ከሲም ራጁ ይደሜ መለ ጋድሴን እንደነበር ሲንገሉ ሲጀመር ስሜታዊ ታቴ ታሳጅር ተመለ ዋ ተኮ ሲገላ እንጅሩ አኒ ቤ እጩ ከሲ ፊዴቹን ኩንስ ዋምብራቲ እንዴ እጩ መለከና ከሰ ጅሩዩ ሜ ቶ ሲከነ ኩንስ ዋምብራቲ ጅጅራማ እንደም መለከና በውት እንጅርታት እንዴ ማልታ አጅርታት አኑ ቦምበር ባን خلاص ወራ ማሴ አቲ ኢዶን የቹን ሆቴላን ነቴቲ ሆቴላን ተበሻን ጅሩ ነይቴ አከሲሚ አከስ ጀቻን ጅሩ የቹን ከ ላል አከስ ጀቻን ጅሩ ዱቢ አፋና ቺፍቺት ሚሜፈቴ ሶከረ ዲበቴ ደም ዲበቴ ለትናሴ አከስ ጀቹን ከ ማለሴቴ ካሌሳ ካሚሰን ሲቪቴቲን ፈየት ናብቴ ዱፍቴ አርሜቴዮ ሜ ብኩማን አበብማን እንዴሲን ቀበንቲኑ ሎይቲ አስፍዴ uguqam ነው ገለፋና ሀብቴ ከመነቱ ሲፍታ አቲ ማነስ ሶዳችስታ ማነስ ያጭፍታ ማፈስ ሲያጄሳን አንጀተት አኒ ራጁ ሚቶንን ሲያጄሱ ባደና አንጀተ ሲያጄሱን አረባ ነው ጄሳ እንዴ እገጀተሜ ቅጥማ ጎቴትሜ አቲሜ ስናጄሳን አንጀተሜ የቹን አረባ ነው ጄሳ አሁን ማለት ሁለት ሲያጄሳሞ እንዴ ጋዲሴ ማታው ጅርታ አሽፊ ወለነ መጄሳይ ለነ ማጂሳ እንዴ አቲ አፋን ከቲን አፋን ጎቴ ሲናጄሳ ሲያጄሱ ባናን እንደው ማና ከናም ባፋን አንጀት እንዴ ሱኮራነትን ካሲ እንዴ ራጁ ሲጀመር ማጂሳ እቴ ለነ ማጂሳ ነማ ገብፍቲ ከሲሚ ሃይ አኑ ካን ከነ ጫሎ ሙዳኔ ሜምቲ ማይን ብርቂዳ ኩን እንዴ ሃይ ጋሮማ ትልኪ ከሳ ከንሰን ነው ጎቻ ጅርት ሲጀመር ነመታቱ ሙጅርም ቤታስ አትነቱ ሙጅርታ ነንትችነቱ ኡማን ተከሰንቱም ሆሌ ጋዲሴ አናርካኑ ስጥቆ ቤካን እንዴ አናርካን ስጥቆ ቤካን ሲብራዩ ገቤካ ሲጀመርዩ አራ ሀከና ነገሩ ጅረሁ እንዲረተ ቱሜት እንጅራ እቴ ጋዲሴ ማታንጎ ወለ ደለጉት እንጅሩ ፉ ቢሻሎ ዋና ዋፍተኒቲ ኡማን ተውለነቱምቲ ኒያለ ታዋነ ሲንጆ ለጌፋ እሺ ለገጥሲ አፋና ጥቆ እንዴ ሲንጆ ለጌፋዶ ሃይ ለጌፋዶ ማለን ለጌፋዳ ነጥችሞ አንጋ ኡምነቀቡ ቦክሲነር ለላ ኡምነረላ ኡማቴሞ አካን ትፍራቀቡ ወላይ kabajaan si kabajeti garuu oguniitiin kabajaan an si qabu kabajaa ati naa dhabde iga ulee ara nande borunatti jibbe namtichi ulee ara nande borufni ka qoytiyeeti dadagay saawani sinjil jiru ande ati malta jirte qoyem wabelarre na seetan yan malta sibe kar ole gadise anna gadise si beeka si to beek la gadise beekare ole gudi
Ulee daaraan dhoyte boru nan dhoytu kaan gartee sila naa hizeebani. Maal jechuudha? Ani kan na gaafatu. Kun maal ta'e ni dhagee. Namtichi immoo guyyaa kana kan nama dhawu guyyaa kana akkasii nama dhawu amma. Ati ofirraan dhawwitu indee? Ofirraa dhawuu hin dandeessuuti? Nama nyaatee dhugeetitu nama namarraa qaba nama ofirraa qaba akkasiin. Ati na nyaachisu jirta foon na nyaachisu jirta qamadii garbuu na nyaachisu jirta akkasiin. Carqinni hudhaa jiraana indee? Raajii maal ta'aa jirtaa si jamar tasgabbaa'e indee? Hai. Tasgabbaa. Sammuu si dalagaa jira garuu indee? Ati tasgabboo bannan ishee akkamitti mana kanaa bahuu dandeessu? Ana hasiira dhufeetitu sammuu wal hin dareenye ati sammuu wal dareetti. Akka beektutti afaan beektutti oofteeti gamaa gamana ooftee achiifichi nu dhoytee gaara kanaaf sanii nu dhoytee magaalaa keessa gamaa gamana nu dhoytee na fidde mana keessa. Ambar waajjira poolisiitiin seensa jechuun mana namaatiin dhufeefin seen malee waajjira poolisiitiin dhufeen seeni. Namicho ati yoo baxaxanii si yoo baasan malee yoomiyyuu tanan si galuutti hin jiru ati. Ani siif jedhee tan ani waan si kabadus hin qabu si jammar kanaan bira nan galchuu waan kee. Siif jedhee tan waa meeqa keessa seenee tani amma akkas gochaa jirta miti gara biraatti fudhachaa jirta miti. Kanaafuu ani gaaddisee waan na galchu tokkollee hin jiru ammas tanaan. Bakka. Irra wayyaa akkanatti harka xologattee rigattee irraa achi bahee dhaabbadhuusi waa'ee kiyyarraa. Hanga hogguu isaan na qufan na dhiisanii fi funa ga'e.